Iskreno rečeno, znači, postoje razni oblici kako surogat majčinstvo može da zaživi u Srbiji. Nisam sigurna da li smo spremni da imamo naše surogat majke i da realizujemo ove programe unutar naše zemlje, ali ono što definitivno treba... Mislite da do žena, u smislu da ne bi one želele da budu surogat? Ne, ima žena koje bi to želele. Ja samo mislim da mi kao društvo možda nismo još uvek, baš zato što postoji puno nerazumevanja oko toga šta je surogat materinstvo, ali da definitivno može da postoji jedna vrsta zakonskog uređenja koja bi dozvolila surogat materinstvo samo za građane Srbije. Znači, da to ne bude turistička atrakcija koja bi privukla inostrane građane da dolaze. Znači, tako je sada trenutno u Rusiji i u Grčkoj, dozvoljeno je samo za njihove građane surogat materinstvo, ili da postoji opcija da ljudi koji realizuju surogat materinstvo u inostranstvu mogu da ostvare pravo koje svaki roditelj ima u ovoj zemlji. Znači, vi sada, kada donesete dete iz surogat majčinstva u našu zemlju, te žene nemaju pravo na porodiljsko odsustvo, nemaju pravo ni na šta što žena koja rodi svoje dete u Srbiji ima. Na ovaj način bi se, pored toga i pored mogućnosti finansiranja od strane države, makar delimičnog, pomoglo ovim ljudima i uvažile potrebe ne malog broja ljudi kojima su ovakvi programi potrebni.